Hey, wesithandwa sami. Babakhe. Uyazi phela angaze ngibuthi fu ubuthongo. Kodwa nje ngizizwa ngi-right nje. Ngiyabona hayi adrenaline. Aphela isondo attack. Esibhaliswe ngokusemthethweni. Done. Oh, I mean business baby. Ngani-ke le website nayo eyaqala iyasebenza. Namhlanje nje ntambama. Izinto ezimbalwa nje ngidinga ukuthi ngilungise lapha nalapha. Sithando sami. Ikusasa liqhakazile. Ethi ngizothinta ipalette. Ngibatshela ukuthi hayi siyaza sizobungaza nje lapha yana kamnandi. Ngiyobona ulwandle. Ngiyenze ama-booking e-visit lesikhathi besiseZanzibar. Futhi kuyomele ke sihambe within an hour nje. Ngingathanda uhambe nami. Namhlanje. Angikwazi namhlanje sithando sami. Ziningi izinto engimatasatasa ngazo, ziningi izinto esafanele ngiyifinalize. Yindaba mhlambe ungayihlehlisi. Cha. Okwanamhlanje. Cha, ngeke ngikhona. Ngikhumbule indodana yami. Uma wena ungafuna ukuhamba, choice yakho. Futhi ke mina ayikho into engizoyikhansela. Sizokubona. Right, sendibhake yonke into ke. It's good. Yazi mosiba, awunyanzelekanga uba mawupakishe. Hayibo, kanjani? Ndithi sine-personal shopper e-Cape Town. Wena into edingayo ziyi-essentials nje qha. ID yakho, phone yakho, laptop, wallet. Ndiza kunika inamba ka-Clement. Uza kunika nantoni na uyidingayo. Enkosi, I won't say no to that. Yeah, ngifuna ndiye eCosmo later as well. Ndothi bye-bye ngamthumeka notata. Aqonde xa umke ngentsasa apha kwestudio. Hello. Sifumene. Indlu. Egqibeleni. Sifuduka ngomso. Makothi ndiyazi ba uxakekile mntanam. Benifuna uqonda uba ungakwazi I'm going to help. Ngizodelegate apha emsebenzini. Yebo. I'm sure noDeath uzokwazi ukuncedisa naye kwi-logistics. Nam ndiyafuna ukuza. On that note, since uqhawekazi uzobe ngekho, is it fine bungahlala apha endlini? Please. Of course. Ndibuyele e-UK. Okay, thank you. Congratulations. Congratulations. Goli bantwana. Yes. Sorry. Ya izemhlali. Sikumamele kahle. Sayiva inhlungu yakho. Kodwa nathi sinemibuzo. Ukho wayicinga into yoba uhlathi naye. Ungumzali olahlekelwe. Ungamthwala ngento yonke. Kodwa hayi yoba ngutata ongalunganga. Yasiphonisa isandla eyo. Nempazamo zakhe ewe siyavuma. Kodwa zange abaflathela abantwana bakhe. Iseyile ndoda inye le. Kongoku elwela unyana wayo. Ubavumele. Hayi kube ngukamva wesibini okanye ukamva omtsha. Hayi. Kuba eligazi lakwamabandla. Kodwa ke yenye imfazwe leyo. Hayiyo lesizile apha namhlanje. Lula kakhulu lo mbuzo. Wamnika ithuba loba acacisele uba kutheni wayebambe ubavumile ngalamini. Ngendlela yakhe yokuzila. Zange nangeminenye Thumeka ndizama ureplace unyana wethu. Ndendivisa kabuhlungu into yoba uzigqibele loo nto engqondweni yakho ungakhange umbuzo nombuzo. Uzoyeka nini utyhola abanye abantu Thumeka? Ukuvume esi sakho isandla kuyo yonke le ngxube evangeli. Awuyazi uba uhlathi utshatile. Enomfazi wakho udadewenu eMelika. Kodwa wakhetha uthandana naye ngoku kunjani? Dakwethu ndacela man, asivumelanga ba
le ntlanganiso lena ingalonto leyo cela siyeke leyo. Yinyani ekugqibeleni sizayigwegwelezela kude kuthini imithetho. Uzawugwantshisa inyembezi kude kube nini wena uzenza ixhoba ube unezishiqi zakho ezikhulu.